list taj dati. Samo da vidim da mi nije odletila. Pa jebe mi pičku materu. Bukefala, vrati se! Pičku materu. Kockica! Izuvo sam se. Bukefala, ne možemo tako se igrati. A jebe mi ti. I odmah ste mi šmugnuli. Kockica, Bukefala. Bukefala mora se vratiti nazad. Vi ste u kukuru. Ne, Bukefala. Bukefala, čekaj da se dogovorimo. Kockica, ovamo dođi. Slušajte, ne može tako. Ja luđaka. Evo, leš on gore u jabuka. Bukefala, ne kukuruz. Leš on gore. Leše gore u jabuka, će se one vratiti. A zajebat će me opet pičku mati. Moram ove knjige. Odi Bukefala, odi, hajde budi dobra. Idemo mi nazad, znaš, nek on vidi da ti mene slušaš. Slušaj me, Bukefala, imamo reklamacija. Slušaj. Tu će ljudi upasti. Ili mogu upasti okliznut se od ozgo. Bukefala, imamo reklamacija, znaš. Slušaj, lipo moje, odi, dođi Bukefala, dođi, treba ovce čuvati. Odi, lipo moje, dođi. Vidiš jebote šta si napravila, nije velika šteta, ali jeb ga, nemoj tuđi. Odi ti, ajde, idemo mi dole, ajde. Tako, odi kockica, ajde. Odi kockica, dođi. Tako, ti si moje zlato. Znaš, idemo dole ovcama, ti moraš ovce čuvati, saobraćaj, tako. Odi kockica, odi, ajde. O, kak si dobar. Pazi koči, a nima vidi. Dobri. Sam pazite dole na stop. Vi ste moji Pepi konjići. Potkovali smo i njega, a on može kušće da ne udario auto. Idemo dole, kockica. Tako nek ljudi vide. Jebote, samo dok sam trepnuo. Otišao zgod, nisam čuo ovo klepetanje. Kako to se nazva klepetanje? Polako. Lijevo, Bukefala, lijevo. Idemo gore, boks. Tako, bravo. Neko ne vidi da i ja šapćem. Konjima, šaptač konjima. Momak pozdravlja. Evo i ja njega, sad ne znam ko je. Ovo je lijepo, ovo je dobro bila. Vidiš ti neće tu pokosti to. Tu ima metilja, a to ovce obolijevaju. Evo onda gdje su oni sada, tu je mene Bukefala spasila. Nije, to je malo vježba. Ne, ova će kuća i ova do nje dobiti 24 sata. Da se uklonu. Razmontiraju. Točno 24 sata 00. Biće minirana. Odnosno, ili će tada početi se stavljati. Ili i razrušeno. Bagerima. Ili ćemo rušiti bagerima. Ili ovim Ilemina. Asfaltirali su ovo, jebem im ja. Asfaltirali ovo, nisu mene. Gdje sam ja bio? Trebali su mi ovo ovdje asfaltirati. Jer di voda zatvori se ovdje, onda mu ulazi tamo. Dobro. Lijevo na 7 metara. I traže zato mene 400, samo za jedan šap, 400. Jebote kako su me zajebali. Samo dok sam ja trepnuo tamo s tobom, on su već tamo. Idemo dole, ajmo. I nemoj slučajno ti tvoj svaj kurac uvuci. Idemo dole, nemoj slučajno da. Idemo Bukefala dole, ajmo. Idemo Bukefala. Tako, dole curice i dečkići. Ajde, i tako, budi kulturna i nemoj da moramo ići, jer ne može tako se igra. Zaliveno. Tako da ne mora, inače sajbaba za lijevo, ljetos jako puno. Dakle, sljedeće će biti samo ove begonije, ništa ovdje prenešeno sam. I ovdje se ima, evo. Govori cifru, ajde da me Serčekos odmah strefi do... u pičku. Joj, 750 okruži, smanji, zaobliđi. I to, a naručio sam Mein Kampf, dolazi i tjedan. Dobro, zaokruži. Dobro, jebote, hvala te jebo. Ja mislim da je sada vrijedno to kad sam ti toliko pazario da te i centiram da upoznaš moju vrstu liječenja kad sam ja upoznao tvoja. Mislim da bio red, a? Ne, ja
ja mislim da je sad, ali dobro, ako ti hoćeš sljedeći put, onda može i tako. Ali mislim da je u redu, šta ti? I da spoznaš u čemu sam ja to doktor i tako dalje, kao što sam ja tebe, ajde, je u redu. A to će biti tebi poklon. Mislim da bi trebalo danas, a? Nije. Slušaj, to će biti tringel. Uzo, ne moraš ti ništa, ti samo trebaš to pristati na to. Jer ja ne želim s tobom ići u biznis, a da ti ne znaš šta ja to prodajem isto. Razumiješ? Ali to će biti... To sam puno dobrih stvari. Čuj, ali to će biti tebi poklon. Razumiješ me? Od mene. Da spoznaš. I onda da budemo još bolji i da mogu računati na tebe kad budem predsjednik. Razumiješ me? Jer ja neću ni s kim surađivati ko nije moj pacijent. To jest nije centriran. Vrati na isto mjesto gdje je bilo. Ne dođi, nego skloni se, kaže. Garavi, skloni se. Ajde, stavi tu. Jesi razumio, Nikola? Mislim da smo... Ja je i tu vrati tamo, stavi na ono. Mislim da smo dobar biznis napravili. To bi bilo, čekaj, 6, 7, 13... Pa jedno, 17-18 tisuća smo mi već, jel? Otprilike tako nešto. Dobro, 7,5. Dobro. Pa čuj, znaš kako Arapi oni? Ako ne, samo i ovo, molim te, vrati tamo. Stavi uz ovo samo ovdje. Mora biti malo cjenkanje, neće. Tako je, a znaš šta je? Oni ti ne vole Arapi. Ostan tu, stan kod sajba. Arapi ti ne voli ako kare, koliko je kad ti odmah platiš iz prvi. Ne, to nije to. Ne, on voli, Uvreda. a znaš ti, a? To je uvreda. A znaš ti zašto on to? On digne, znaš, tu pa ona spušta, pa ne bude ni 1/10 od mnoga. A znaš šta? On stekne prijatelja i ovaj kaže, joj, ja sam, ma čekaj dok ja završim. Ja sam sto snizio, i on njega tako navlači i on onda, znaš, doći sljedeći put i tako. A oni ne voli ovaj sistem, dođeš u Bilu ili Kaufland ili Konzum i to vidi se cijena, uzima se. Ne, on to tržnica i to, pa malo ubiju tu vrijeme i tako, znaš, imaju on svoj, nisu oni baš tako, znaš, neću reći glupi, ali mudri su to ljudi, znaš. Dobro, evo ga, sad ću idem ja gor vidjeti ima li, ili ću ja zamoliti Sajbabu da on meni to materializira, pa ćemo mi to, evo, tu nek stoji ovo, ti budi tu, ne da mi što hapio, evo te motor da mi ukradeš ili ne. Dobro, evo ga, idem gore.